Thlik Thlok News clear to te chibai ule voin September ni som panga Tlai chanchin thar puan tur kan nei te hilonga thang apuang tu si van ramoi ama sa in chanchin langsar zoalte North East Zone Shooting Championship avoi som panhina a Mizoram an champion Albania sarkar chuan corruption vena atan asum don na lama vil turin AI minister an ruat Nepal interim prime minister thar Sushila Karki ruat ari sarkar agency tuma anom don law Aizawl Municipal Corporation in Bolho paina truck somli panga atiral na thildik law liana tuna chanchin kim changjokin hilonga thaang North East Zone Shooting Championship avoi som panhina a Mizoram an champion North East Zone Shooting Championship avoi som panhina a gold medal somni pangala in Mizoram an championa gold medal somni palila tu Meghalaya chu panhina ania shooters ani somnga pasari aninlan ani September ni som panhi sang ni som ni panga in Rini Khan Mizoram Rifles Association 10 and 12 North East Shooting Championship sang ni som ni panga kharna inkhom Thara Resort Fogalen Veng Abwat say ania Pulel do ma Chief Minister chuan he hun hi amanpui Thusorin Chief Minister chuan Lomandong tu te alompuya shooting chu sports ngai san ho taksa le ru film takmamo chi mi big te tan ani atia Thlik taka mar chakbial huap inel na thleng tu Mizoram Rifles Association chunga lom thu asoibok Mizoram chuan vision sang ni somthum paruk kan kalpui meka India chuan kumsang ni somthum paruk Olympic ki thlentumin ama alameka Prime Minister Narendra Modi po in apuang to ani kha he Olympic lo thleng tura hian India ram ayo thei tur Mizo thalai tam tak nei kan dua no pang talent nei thate zon chua training topic tumin empowering Mizoram sports to kan kalpui mek ani shooting po Olympic sports discipline zingami ani awangin talent nei chertla kan nei phutsuan EMS noya cherthei ani tin sarkar in family tetana ma alak na atarlang Pulel Thansanga organizing chairman minister EFNCC ni bokchuan kalkhom telom na thusorin inti siang na felfai taka buat sei ani theinana mopur tu te zongjong chunga lom thu asoya chief minister in akarna hun aman thei awangin alom thu asoibok Khwalzom Pukalukesh Narayan Singh Dio President National Rifles Association of India po in thu asoibok Peter Mangaya Competition Director General Secretary Mizoram Rifles Association ni Bokchuan report apeya tunhi Mizoram in he championship athen chumthum na ania shooter season hi somnga pasari te chu state shang parukle services atanga rontelin asam atanga lautel antamber Aizawl khapui chu mun shanga category milin anin ti siak ani apumpuya Mizoram chuan gold somni pangala in team champion ania Meghalaya chuan gold somni palila in panhina anni lunglei lunglona 2nd Mizo Battalion NCC in a vibrant village program and what say National Cadet Corps Group Headquarters Silchar Thuchuak Bozuin Combat Annual Training Camp Somkwa Kalmeka 2nd Mizo Battalion NCC Lunglei Chuan Lunglei Lunglon in Rini Khan Thlik Takin a Vibrant Village Program and what say Vibrant Village Program hian Commanding Officer Colonel Sagar K Mohanty Havin 2nd Mizo BN NCC Officer le staff te NCC Cadet Zani Somli Pasari le Lunglon Local Council Member te YMHY tu tele khotlang mi pui mi somret pasari vel antela zugle muamne ri hlodo na kong zo buat sei ni in NCC cadet tele khotlang thalai ten in mershet tirna football le volleyball an khela Excise and Narcotics Department official ten ri hlole zugle muam thadlo zia zirtirna hun an mangbok he program hi khotlang mi puiten vai hlo le ri hlo that lo zia in zirtir tharna atante in fiamna le shisel na lama thalai te fuitu atan le sarkar le khotlang tho hona thapoimo zia zirna atante tangkai takin an manga cadet te po in vai hlo le ri hlo that lo zia te shuai tu ni le midang ne na tho hodan te le khotlang mo purna shang zirna atan tangkai takin an mangbok ani Albania sarkar chuan corruption vena atan sumdon na lamvil tu turin AI minister an ruat Albania in Europe khomwal pui chim chaklam Albania hi Europe khomwal pui chim chaklam Balkan area a om ania contract le supply na inpek le
thona a corruption ti botumin an prime minister chuan hetiang hian minister hi nei mai adu thu kumkiram khan a soi to a tuna chuan ti puitlingin AI delia chu contract le supply na inpek vel boy pui turin an ruat felta a hei hian corruption atiklem na sa theile turangai ani delia hi na pek mai ba ka na tholaya na thokdan le na thodan le sum chevel zir chiang le en the thlai thei tura thunai na pek tel ani bok he thil hian ngai van a hlo ba ka be cheina le hlo thon na siam na sa tlon thei lo tur minister hian corruption ati tlem thei don lain ale lama na thok tu ten data an manipulate chuan a hruai koi ve thei mai thei bok angai ani kum sang ni somni pani atanga kumin sang ni somni panga chungin inner line permit nei lawa Mizoram lut mi sang ni zaruk somni thon kir an ni a hemi hun chung ve khian ILP pek chwa chingthum sanga zakwa somni pani aom Home Department sinchia danin kumsang ni somni pania ILP nei lawa Mizoram thon kir mi zathum somsari pasari an oma sang ni somni pathuma zali somriat pathum sang ni somni palia sang khazali somruk pathum le kumin chungin mi zani somkwa pasari thon kir anom kumsang ni somni pani chungin ILP pek chua sin khasang ni zali somsari pakhat a oma kumsang ni somni pathum chungin sangriat zani kumsang ni somni pali chungin sangkwa zasari somnga pakwale kumin sang ni somni panga chungin sanga zali somkwa pani pek chua a omle to bok hetiang record ombok si kara rel alawlu thian ILP ken ko konga chanlak atingai zwal he don ani bungrotam taka GST red atlaniam Commissioner of State Tax chuan thu chwa siamin bungrotam taka central lam atangin goods and services tax ti hniam ani awangin GST ti hniam na bungrwa te chu azor chwana man India ram puma ataniam dona hei hi September ri somni pani atanga man tan tur ati ania Mizoram po GST hniam na bungrwa te chu man hniam ma zuar turin sumdong te asia tir ani Taxation Commissioner chuan GST ti hniam na bungrua aman tawashal luite chu adananga shemthei anni thu chwa asiam atar langa hetiang ti ching sumdong te chu report turin mi puilam acha bok ani MTM in lunglaya Mizoram Vision Seminar buat sei Mizoram Transformation Movement shwai tu te chuan nimen khan lunglei press club a Mizoram Vision Seminar anneya Mizoram hi tuna tanga kumsom ni panga a chuan ramin tawdel mason le pathian ti ramani nge kan tum atul thu asoi ani he huna hian FCAA sangni somni pathum asoi ho na hun man ngal ania seminar a hian pol sang shwai tu tele sombik mi an tel thade Mizoram Transformation Movement hi Joint Civil Society of Mizoram Atelpol pakhatni in JCM in FCAA sangni somni pathum kanram tana athadlo na khoshang shanga in shilfiana hun manzel ani turbo zuin FCAA sangni somni pathum chungchang soiho na hi man ania FCAA sangni somni pathum hi Central in Mizoram puma project poimo a apuante forest clearance ngai to haulava du amalak theina ania ama atlong narlama malak phallo thinte zo puitlanga radar da te po sarkarin adu chuan phalna ngai haulavin dalrwa lawin ama alak thei to tu thu asoi ani MTM chuan ATL rota aizol to thenzol chu akonga zia om hlelain thenzol to lunglei chu kong a chele ti kan hmuwa tlong tupuk pui kong hunchen khata hei chuan konglaya tuitam tak lui angmein aluanga kong that ngeina a om lauti alang chianga a chia zwal zel a hlo om hle ani hetianga tui alwan lo nan side drain hi poisa tam tak po sen ngai lovin JCB mangin hi-fi thwai turin kong enkol tu sarkar le department te kan phuta he hian ATL road siam that ani ma po in a chele zwal tur avena be sei om ani Nepal interim prime minister thar Sushila Karki ruat ani sarkar a hian jenji tuma anom don lau Nepal chuan Prime Minister Tlai Lokatan Sushila Karki chu an nei ta a zan in zir top zan hian President chuan thutiam alak tir ani hi Nepal Prime Minister Kota Chief Justice lo ni to ania Nepal Rama Mechi Prime Minister Masaber ani tabok Karki hian thutiam alak malok hian India Prime Minister Narendra Modi hi kaza takzet ani chian thatak kan ni thina ma se bungbel po hi a om khom chuan a rivele rumrum thina lom mole
nui hak chungin atia ba ka Nepal mi puiten modi angram shwai tu nei andu tho hi anaw puina sa hle sarkar thara minister wa tura denzi lam tuma anom don lawa tharuk chunga in thanna bwa sei tura be sei anni heti lai hian he tharuk chung lo om tur hi emergency na zuing hal mai thei ti churin lok chindan ani heti chung hian e runia shiate chu chui char char ani dona tun buaina chua chunga mi rok zonga khosa te kha man vek anni bokang parliament po chia ani a prime minister kal chuakta KP Sharma chuan an party mi te hena he thil hi na sataka do dal turin a foi ve bok na thiala MZP buat se district level middle and high school quiz competition karna a JJ a khwalian ani South Tripubial to MLA JJ Peklu Hava competition karna video conference hall na ya hian result pwani in Presbyterian English School chuan middle school level a pakhat na loman lain high school level a St Stephen School chuan pakhat na loman an la ani khwalian MLA JJ Peklu chuan thu soin MZP ten zirlai te mason na atana quiz competition an buat sei thei chu lom om ati thule zirlai te po in an hlok wi nge a be sei thu asoya zirna ani emo infiam na ani emo kong dangdanga hloting tur chuan thiam ringot atok zo lova be sham sham na nun nei chunga thokrim le be dong du lo apiang an hotling thin ati he huna hian khwal zo om MZP General Headquarters President Dr. Lalram Ruata District Board Sap PK Vanal Ruati District Education Officer PH Sang Thangate po in thuan soi ani Aizol Municipal Corporation in Bolho pa ina truck somli panga atiral na athil diklo liana om Comptroller and Auditor General of India report alandanin IMC in Bolho pa ina truck somli panga atiral na chengwai bel chathum point pakhat paruk ati chingpen nei in alang Facebook a Mizo Special Report Group atarlan ani danin CAG audit report alandanin State Investment Project Management and Implementation Unit 1 kumsang hi som pasari October ni thum khan IMC hena Aizol khapuya bolho khonkhom le senghoina atan lir thei somnga pali apea heta alir thei pek te hi LPK 407 tripper truck somnga le Zenon pickup 4 ania LPK 407 tripper truck man hi chengwai bel che som le noi som ni pariat ani Mizoram Condemnation and Disposal of Government Vehicles Rules sang ni som pakhat ang chuan truck lai hol ang chi hi kumsom chung emo kilometer nuai ni thleng atlan thleng emo man thei turangai ania chumi ma man tlak lova chal tur chuan siam thatle thei torwal lo khopa chet swalwang ani tur ani ti ani hetiang hi danin azia dan ani lain IMC Board of Councillors chuan truck te hi an lei atanga kum khat atlinna kumsang ni sompria December thakhan IMC hena petu sipmiu po shiatir lawin mimal hena pek an wel thua kumsang ni sompakwa February tha a mithiam te en bigna report alandan chuan awai hian kumsang ni sompasari asiam ania thatak vek an lani heti chung hian IMC thunei tu ten an endik tir anga endik tu motor vehicle inspector chuan be chan tur om ho lovin chen chau tam tham lova siam thatle tur chuan tlak to lo ni in aziaka truck pakhat hlut zong po cheng nuai thum sing hi le sang li le cheng nuai ruk sing thum le sang kwa le ka hniamin aziak ani hemin hu hian district transport officer chuan MVR report zia dan hi adik lauti pomin asen so sang lova siam thathei ti zok tur ani atia atiral naman za tur abituk dan be chan ero tarlan ani lava an lilam na po hi media lama azaw taka puang zar lovin thorpial chanchin buwa chau kumsang ni som pakwa March ni riat le ni som pathum khan chwa ani thu an phalo ani alilam na tur chut lem lot ani awang hian sarkar sum chengwai bel chathum le nuai som paruk zet a hek pha ni a chut ani CAG chuan IMC hian financial rules abo chachiang he ti soin truck deral dan phunga hian pek tlak tir nga lovin thatina rul tira chengwai bel chhni le nuai chom pani chu tlai khon huwa adong chau ani atia hemi chungchanga auditor te zo na changin Mizoram sarkar chuan kumchang ni somni pathum August thakhan IMC hian nathok an nei tlema wangin bolhlo senghoina truck te hi an enkol theilo ni in an soya he hi CAG chuan pom lovin elir thei
de ral dan dinglai bo chian na om chu ngai na thiam thei ani lo ani atia dan bo chia te lir thei hlut zong na sataka ti hniam ani awang hian lir thei lilam chungchang chang tu te hian diklo takin hlokna antel ti chu CAG hmudan ania ahun ma a lir thei ti ral a hlutna chhut hniam le dan bo chian na bel khom hian a chang tu zinga du sak u chuak pik anom theia alan ba ka sarkar ta na sum tam tak hlauna a thlen ani ati All India Radio na puandanin lunglei district national highway lai awangin harsatna atheng chome ka lunglei theiriat veng chunga thakhat chuang chu ni tin deuh tholir thei an tang thina helai kong pal tlanga pi sakai sikul kal le sumdon na thila vei vak thin local council panga Zobok North Zobok South lungpui zol shangchal kon le theiriat mi puite nun phung a khailak na sain heng veng panga te ba ka chimlam longklai sia ha pan tur le chimlam atanga lunglei pan tur khwal jin tak tak tangkhang thinin damlo na thila damdo in pantum tele lunglei bazara in phau thin te point har satna na satak an tok mek ani YMA Theriat Branch Secretary pu Zorin Muana chuan National Highway sial that le lai zau na chu anvengin antuar na sale ti soin kumin furwa surna chuan anveng chung mun enge mozata kong ati chia ani ati Theriat Local Council Chairman pu SL Sang Lura point andin mun chu district thunei tu tan hena le BRN company tan hena an thlen thin ti soin BRN company an khelu tuk chuan har satna berle an mutan ber ani ati na an thole zel na tura mi puiten har satna an to launan an veng huam chunga subcontractor enroll an rem ti to don lo ti soin kong chaklama an lai zau le ani poin an lai na chin apianga retaining wall siam tir ngal zel an tum thu le an du angota na tho tir an tum to lam thu asoi khati zong kha tun tuma chanchin thar kan ron ti chwa theite chu ani e